Evar baş Kurdistaniyê nêja li ser navê rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz vê hefteyê bi rêvebirina Panoramaya Heftê dora min e bêriya ku em êvarekî xweş û bernamekî berhemdar bi hev re derbas bikin. Em dest bi bernama xwe dikin. Wekî hûn zanin bernama Panoramaya Heftê ji alî rêveberiya Panorama Çarpel Medyayê tê li darxistin. Îro gelek bûyerên girîng heye. Ji bo nîrxandina vê van bûyerana du mîvanê minî hêja hene. Niha ji hevalê rejî rica bikim bira her du mîvanê me bînin ekranê û em dest bi bernama xwe bikin. Mîvanê minî hêja yek jê Rewşenbîrê Kurd Rêzdar Mehmûd Kîperê. Kek Mehmûd tu bi xêr hatiyî? Serçavan, Alatava, spas. Mîvanê me yî din rojnamevan nivîskarê hêja Rêzdar Medenî Fariş maçil bû lê bawer dikim problemek wî teknîkî çêbûye wê bîsek din beşdarî bernameyê bibe. Kek Mehmûd tu çawa yî? Başım gelek spas dikim, hûn çawanê başin. Wala em jî başin. Baş Kek Faris bawer dikim ew ê bîsek din tevî me bi. Tevî dikim. Ew du sê cara xwest têkeve lê problemê wî deng derket. Bawer dikim hevalê teknîker ew ê alî wî bikin em ê dest pê bikin. Kek Mehmûd em dest pê bernama xwe dikin. Kek Mehmûd cenabê te jî zane û jê agahdar îro nod û nehemîn salvegera peymana Lozanê ye. Bi riza û daxwaza dewletên wek Rûsya, Almanya, Amerîka, İngiltere ew peyman hat îmzekirin û Kurdistan bû çar perçe. Ev yeka ji bo milletê Kurd birîneke rojekî reş e. Lê îro du peyam hebû ji bo Lozanê. Gelek peyam hebûn lê du peyamên balkeş hebû. Yek jê serokê CHP Rêzdar Kiliçdaroglu digo demên pêş me de ji parlamentoyê em ê vê rojê bikin roja cejin. Yani roja dabeşkirina Kurdistanê ew ê bikin wek rojekî cejin û ya din jî Serokkomarê Tirkî spasiya xwe ji damezrênerê Komara Tirkiye Atatürk dike. Evî hîn balkeş e, ew hîn jî berdewamiya siyaseta îlhaq û dagirkerinê diparêze. Êrişî Yunanistanê dike, bi şiklekî wê peymanê nas nake. Gelek partiyên din yê Kurda jî daxuyaniya divê meselê de dan wek Partiya Azadiya Kurdistanê û dorê dinên siyasî kesayet nerazî bûna xwe lemberî vê peymanê nîşan dan. Bêriya ku dewletên biryara dagirkirina Kurdistanê dan karibin vê neheqiya milletê Kurd kirine ji holê rakin. Tê çi bêjî ji bo vê rojê Kek Mehmûd? Êvar baş, silav ji wera, silav ji hevalê temaşevanan re. Yani berek ez çend gota bêjim yani ew mijarekê gavê te ji Martin ez hevan fikirîm me dî ya min got rojekî ji bo Xwedê yani ka em rojekî ji bo Kurda yani wekî rojekî şayî rojekî kêfê em qet bas nekin em tim bas dikin halê Kurda, rewşa Kurda, tadeyek ser Kurda, êrişê ser Kurda êdî bi rastî me bi diwestî basê van tişa bike bawer dikim ne yani ez tabî neterême gelek heval jî di aynî hestê dane yani em hesetman rojekî em bi kêfxweşî basê Kurda bikin, basê helê wan bikin, basê rewşa wan bikin. Yani tibêqê dinê li matî Xezebê herkes êrişê me dike ez dixwazim berê vî bêjim. Din mesela Lozanê da esas meselekî pir bereyî lê ez nizanim ez çi qasa bi hudûd bikin
Naha yani mesela çiçek yani bereket bizim dirokayı bahsi dirokayı bakın çiçek bereket eşimin bizim Lozan bis çarada imzadı ve 25 da tevgera şehzade dest bereket. Yani fikrim ediyim madem Kurdai Sarıldağ'ı ki bir daha despek edin çünkü ben daha Lozan'ı sekidi. Çünkü berevi tevne geriyan. Evte bilen. Mesela berevi le koş gidi 20 yaka hadi le koş gidi lember le Ankara hadi çok beta Ankara Kurda fazlakin Kurda koş gidi dibin hükümeta İstanbul'e دستوري دا جبوي كلها هنا حق قبول كرني هوني تشي حقي ما قبول بكن زماني ما إذا أمد برا حرام أخذ دست يخوي إذا بكن هوني تشبد الماء دور دا جيت داري كل قوشكي تري معنا تري دمينا كل قوشكي ديش الدولة سيواسي زراعي وديرس مي وكيدن كل دين كسي على كاري ونكتي تري معنا مثلا الله زاري بس شرط إمزاوية بيسي da تبغى شيء دست بكري حتى إنجليز جبر كي سيدنا شو سيدنا كي جداي أمبريد من الشام بدن مثلا مسؤول دا إنجليز كتن أوه كتن دوري كرد همبري ما بكرانين يا ترك دبن pardon يعني إنجليز ديفيجن دبن كردا سريهل دا وربوك أما مجبور مال بإنجليزا سر مثلا مسؤول هربكن مسؤول دوي أواجه إنجليزا ما يعني سريدا كرداجي بأيجريدن كي إنجليز كتير بري كردا إنجليزا كردا بري حسن كرنه بيش كرنه كلهم بري تركا سري هراكن ل طبي دوي سربي مسألة دا مثلا إثبات إنه داخلوني وهي دبي تجاري مثلا سريدا شرعية امراض تبقى جايك ناطن كي تليا انجليزا تذهب انا اسمت انه بخويا تهذيب دكي ليه هي ايروجي قال لك روشنبيري تركا حتى بروفيسور تركا بس هو ان امريكا كونغار نابي ويش بيجم اذا كان كده بيد مثلا تبقى سايتا تليا انجليزا يجري ان مثلا ورن سري بمعنى تزاني شري يكم دا تركيا دا صافي درافي انجليز المانيا دا كتو نافشار هذول الناس نوضح هذول الناس اجدادا شر خلاص بو المانيا تركيا يعني او استراليا ماجارستان وتركيا شر وندا كده شر وندا كده لمو اوي مونترو pardon ya nabi bir kir peymanek imzaladıkken Kek Mahmud Dakakev denge ke javale reji rica bikim zam denge Ali kek faris elemiye seras bikim denk anka denge kek faris subkhair ati denge metete denge khobek başka. İşte şerri cihanı da Avusturya Macaristan İmparatorluğu Türk şerli hem İngiliz alıp hem Fransız İtalya vanda diken le Mondros bir tarakesi imza diken Türk o demi Türkiye'de işgal keren. Ali İngiliz Fransız İtalyan'a o zaman İngilizler İstanbul'a Grek'i için Ali Ege İtalya için Ali Antalya'ya و فرنسا için Ali Antalya hay. Başkek Mahmud mizari ki بتناصر خو جاي مريض بنرخينا جناب تقارب گوتن خود و مجاهد طالب و ام فکر که کار چی دیگه یا yani tamam o demek bizim birası yani hatani peymana Lozan'ı imza destekleyen kadar şey bunu merhaba beni kur alaka yani bir organize kiri bir tekli beraber deynen lomacı koşucu tekçüyü o seriden aşağıya tekçüyü az pariki bir ava kula gidelim yani iro
ام دبیجن اشتن انم دمو اودا yani لوز پیمان لوزان به کردستان bu çar parça ama yani bir em rola kurda bibinin em ki masiya kurda bibinin em nazabuna kurda kabul bikin yani durda ki masiya megalakin azwar tuhadım bir avay باش كيك محمود قالك سباس بخار ذاتي مجاركي دريجة ودوي تو برنامه كي هجا بو كيك مراد كيك عثمان بعد چه کربون سر به مجاره برنامه کی گیره دو ام که فارس گداری بکنی که فارس دست به که تو بخیر آتی که فارس دست به که ایرو جناب تجزانه مدو نسالیا پیما الوزانه ور مدو دو دقیقه یا جیب دقیقه کی فکر فسر به روزه بیج و ام دباسی مجاره خودش مثلا لوزانه یا لوزان خواهی باشد که تکنا کردستانی زبان ولایت اقتدار روزی که کنید هم کرن که هم نشن رسا روزی هم به سبب که یعنی به سبب انسان الله یا تا سلو درباز کنید که پرچه کردی ولایت کنید یعنی خط کنید یا کردستان عراقی یا ایران صدا آتما کشتیم آتما برینده کرد ریواری در گل کتابات نساندیم در اکتیات وقتی کنیم قربان آتما نساندیم یعنی وقتی کانا جشمش کرده اگر رمضان قربان ادیم منظره که خط سرخط کن در کلا نروی ها باره اوکی یعنی یک کم سری رو تراژدیه yani izole kadar rozekiye uçan muhabbet. Evroş yani zeda ve debi ali kadar lat mahkûr. Yani ismet ödeniyor Atatürk ülkede geçiyor. İnsanur heyeta var. Yani Kürt yani desti okuyun ki parlamenter ekşide milletvekili kadar ödemi. İşkiye var ki rahatı kapandı. در باجی امضا کنند کرد و تشکیل وارد yani meclis ki uçtu. Aslında kadar da zamanlar geçti. Yani İtalyanlar sevdi. Mesela sevdi de yani cara ekemet büroka kurda da kubata da bizse istiyat edecek ne var Osman hizmet red kurtarsa imza nekir ona realize ne yapıyor Kubata realize kirin cara eker büroka kurda da ve hukuki şu bine de dağıtır. Rastgele oğlan pevancı gora hala bir şişti do se çarpıyor. Yani ya pekör bejin cennet yapan bu hastana karı devlet avancı batavaktır. Ve gora peymana sevdi. Ne muhabbet çener işte psikoloji işte lozan piyasası bu Atatürk ve Valek Saraytan yani bize İngilizce bejin yani o İtalyan, Fransız İran'da o devlet avalardan Lozan'ı tabii yaptı. Biraz teşkil karı kırdı efendim. Bu da enteresanı da. O dışlarına gideyiz, oradan Lozan. Tamam, bu gayrimüslim ki hakta olan bu kırda çünkü imdat ki böylece Falastin'e اینجا واقعا دیدم بچه یعنی کرد واقعا دیده محکمه راجعه کردم راجع زمان کار بینه نان 20 سال بعد سب نفسی رو چنین آورد دادم طبیعی که اوقاتی که دیگه بپرسید که مغلاق یعنی زیاده زلالی که کنه بس که روزنامه‌نگاری که شو که میدونم شورش کی صادر کنه باشه یک کارس yani madem باشه گلک سپاس مالا تاوا از حوالی رجا بکن برا جنریکا سرنویسی نبینن و اندس به صحبت آخوی به هفته بکن
بله مبهر الجنری مذکر دیارا هری گرینگیا به هفته قتلیا مازا خوبو از جکک محمود دست بکن یک محمود جناب تجی جنیز بیارا زاخو شوکان روزا چهارشنبه ده انجام توپاران کرنا گنده پیخانه تو گریدای زاخویه نه سیویل هاتن قتل کردن سیویل کسی بریندار بون اونه چه بیشن گلو ویا و ایرشه و قتلیامه کی جبو چی چکر جناب تکاره دویاری ده فکری خواه بشه یا teşekkür ederim. Rüyadaki yani dedik ki bizim İstanbul hatun bomba baran kiren dedik ki bizim ci serangeyi, ci piknikeyi İstanbul ve demek vur hazır bunu hatun kuşne jali derdara Bağday Basra hatun yani ci germ hatun Kurdistan'ı hatun yani piknik و تعطيل يعني إنسان نه أبيجم نه عسكري إنسان نه أبيجم جبوي شرطنا إنسان سويلن ورو نيفرو أو عطن بالانكرن نه كس عطي كشتن سويا يكسي بريندار بويه ندوي رجال حتى إيرو يعني قالك مناقشات به هناك دبن بيانا işte خديجرابي إيران كريه هناك دبن دام بيا PKK كريه هناك دبن بيا دام işte Türkiye كريه هناك دبن و provokasyon ki işte بخوازن tekli Irak'ı Türkiye خراب بكن yani eğer bu ki ispat ne be ki ev jukat ev bomba bana jukat ki ev çabe be ya bir şey bu problemek mezen ودبدا يعني مرد بينه بقصدي بخازن يعني مسألة بلوفاجة بكن وكي بربشاري في نايخ ياكرن انها وزيري دربي كردستان راقي راقي حتى حسين نويتشو فرمان حسين دبي اف بومباران كان جالي تركيا تي وحسب لكن دبيجن اف درو حدود تركيا 11 كيلومتر جاب دوره و توبي اوبس دبيجن اوبس توب منزلوي خاص 4 كيلومتر اي يعني نحوجي تبين تنزيك الدور بجي كان دركي غلباران بكي كي ابي سنه ور حتى غلباران كان شيار زباري وزير دربه راقي بري ور بيان كتابو كتبو كي اگر تركيا دبي نامن كي وزير تركيا كتبو ام حاضرن بعراق ربا كومسيون كي افابكن ام سبي مثلا ليكوليميكن كي نامن دبي ماج عسكري هنا برسكري هنا قلت تير شكيمل اساس ولا تنيم اگر براستي وانا صامين وحاضرين كومسيون كافا بكن دبي او كومسيون بي افا كرن سبي اللي يكون بيكرن لي تشك يعني هات خويا كرن دبي جن قول باران توب او تركيا تي او تركيا الثاني دوی نقطه ده که محمود آنکا وگر مالیت از بچه مالیه که فارس جناب تا روزنامه‌وانه چاپمنیا ترکیه دبی مسئله ده هر بیتنگه یعنی وقتا مرود بشوفینه چه چاپمنیا علی گره بلوقا جمهور چجی علی گره اتفاقا ملی کس بحثا وی بیاری ناکه و تخوازن سر وی بیاری بگرن رایدار نوان وکی وزیر در و گشت بی من نکریه لی ادعای که خاصی کود دبین که هزد و ملیسین گریدای ایرانی نه پشتی جبینا سی قولی یال ایرانی که پشتی وی اردوغان داخویانی اک دا اردوغان دبی امریکا سوریه برکبه
دبین اف بویرا جی قتل کرنا سیویلا جی دخوازن راست امریکای و ترکیه بینن هندری هب و ترکیه راست بچه دبلوقا روسیا و ایران ده جی بگره چه بیجه که فرض میخواندنا به بویره ده والله که کرا کوز هایی که نورمال یعنی اصلا از هر جاره یکه بیار پیاوادا بیجی هنو افغانستان نده بیان دانه دانه ترکیه دست شاکه yani zara eklemeyiz hükümet Arama Kürdistan'ı ev fasyalar ve sıra vaziri yani Türkiye kararı yani Türkiye kararı yani normal siyaset ama atar şey var tüne yani yavaş ki korkan şey var tüne de o hali diyor ki bizim diğer kanun yani normal yani çalışıyor yani merkezi eder ve Türkiye yani bana bunları ki her saatte falan yani ya derbaas میدم تو yani الکانی هر بابش bana گفته من نکردم yani normal kara الکانی هر نکردم ben میذارم çünkü yani ama yani oraya kırmızı yani ben çıkacağım tekrar istişte tüdbe rast mesela cibina نگاقه چه بو یا اولکاریه چه بو دوی مجاره در جی تو در جوان در نکد در حقیقه بیاره در تشتکینه گلو ممکنه هزه کی تو نگره دای حکمتی به بخواه اوان جی بیا کرده یعنی تو دخوازی ور بیشی یا yani بیاره اوان اوان وقت yani saati yekede okuyor normal oluyor ama sefaret Rusya ve Türkiye yapmıştım da oraya doğru polis muhabbet etmiştim yani daha mezun takıra okuyor Cennet Akif Gülentiyor tiyara cevap yapmıştım bunlar ne kiyen zaman yani Türkiye olarak bir mazlum ne sorun yapıyor yani resmi vekil ne kereden hamu işler var inşallah yani Amerika'cı beyanda bu da diyarı ya ne bu yani ben zalim ne bu becer zalim yani bu diye var yani ya aşkara bir geçer bu yani yani karın eğer bir biri de para evşine işte ve derimi koradikten encam ağız böyle köde yani hükümet Arama Kürdistan'ı ne var yani çok beyan yani mesajdı da yaklaşık hükümet tarafı idaresine de yapıp vardı. O beyan tek mesaj yasiyeti de kırgırı doğal bana bir şey. O edi vaktiye hükümet Arama Kürdistan'ı o dağda davralar bağlar. Yani normal vaktilerden bir yere denen onlar devlet adı yani hükümet Arama Kürdistan'ı ne yeter? قویه به جوکیه دیرگاه پروگرام به حکومت مرکزی ره چارسد نمی تمام سرکار فدرالیسم به برای نیکی تو کنترل دولت باشه نه قانونی استفاده یعنی وقتی رو که وقتی برمیاره وقتی پروگرام که نه وقتی ترکیه عراق یا سوریه ایران دسته اوادا سال 60 مثلا بیاد که وقتی بیاد ve idare şey kadar vakti kadar bezara destek olan çağlar yani helikopter Irak'ı hakikat kesiliyor der baskıya yakın da Türkiye bakıyor yani operasyon kıyı uçuyor etmeden Türkiye gehune yani evliler şu navadan çağır velattan da işte o netice rozaniye yani işte mesela kadar çeydiler çağır velacı devamlı belirli teknik portföyye ki hükümete bir şeyde farklı atıyor ve mesela o mesela Türk'ten su puanı gelen tercih ici azam verdi. Yani siyaset o ne? Yani burada varlar seviyor. Yani böyle Kürtlere tabii yani evvelki böyle var tabii. Her reaksiyon her ülkeyi yani çare yekeme yani hükümet sana Irak hükümete bağlı hükümet sana Irak başusu yani devre elbette yani o ser sekini ne protesto için ne Kürtler uğraşmış cevap kurmuyor dünyada yani bir ülkede
yani داخواست که اون نتیجه بید و اون در کرده باش که کار زلنده گرن علی که محمود که فارس گداری کر نها آنکا دمکی دریجه بیسکدری که فارس چیگو دمک دریجه جارا یکمی کنسنسک چه بو دنابینا حکومت مرکزی و حکومت فدرال دنابینا کردا و ترکا ده دبویره کی ده کوردیناسیون و راکسیون و منحبش چه بو نه تنیج آلیوان وقتا مروف دشوپین جارا یکمین هم ببین امریکا، آلمانیا، هولندا، اسرائیل، یکی عربا gelek devletan ve eşkere ve vekiri ve diyare ve katliamı protesto kirin o adresi ve Türkiye nişandan gelo ve Türkiye beri kek fariz bu eğer hükümeta merkezi ve hükümeta federal ve hevre tedbigerin karın ve mücare de devleta Türkiye tekın tengasiye nahaga raydarın Harema Kurdistan'ı daxuyaniye ki pir evdan mesela hatani anka geleceğine de götün işte 45 bargen Türkiye lüres 45 kilometre lüre li anka fermi de bejin ki hükümeta Türkiye sedu 5 kilometre derbasi nav aha Irak'e Başure Kurdistan'ı diye gelo eğer bir siyasetteki çava Kürt kanun jibe dağıtımına aha Kürdistan'ı xalas bildi çi beji tekmehdi. Teşekkür bir hasyan pezanım goten 4000 askeri Türkiye li Başur Kürdistan'ı goten qasi 105 kilometre bu kurayı li belabuni li Karakol hava kirne goten jiboy ki helikopter daki bin Rabin yani ev jiboy vizi amade kirne yani ebejim belki icazet ki bistinin belki adik devlet Irak'ı bir evin gazi kirne وانا شوي بذاتي الى دوان بصالان نيجرو بصالان الورن وحمارة عسكري وان بيسموه يقول 4000 وقال لك كراكولا باكرني واستخباراتهم برخورتي لو ما جي بالا بدني نورمال دشرتي ايرو دا شري PKK لكردستان تركيا نماي لو ما جي عسكري ترك باشوي كردستاني نمبر 1 شردكي وانا كتن بوسينا خو باراسني يعني ببينن يبي اوج ببينن يعني روش وقا خرابه الدين تشكيدن يدخل بيجم يعني او بروتستو كاتن كرين او دولت تاج مارتن وانا بروتستو كنا وانا بكسي نقول فلان دولت بسكاري انا قلت كان بيري محكوم دكن بير محكوم تشكيدن كي سبب او تشكيدن دبرد النزالي هي تجاوب بيقول تقول تركيا كسي مثلا بروتستو ناكر دبازوي الراس بكم مجي بالا قدام مجي تعقيب كر احمد داود اغلو وعلي باباجان حد يجي بري وريدا قوتنك ام دخوازن تركيا الكاري في مسألة بك مسألة زلال بب مسألة نكب اشتي تركيا شد كملي تركيا وتركيا في بوي بتشي قابا بيجي ابتشكي باشي ليه مثلا مدخول بكي فتشتغلوا يتشك بيجي الراس ناطم قلت به نظام يعني من ندي دين لتركيا والكردستان يجي قالك بشادن عطن شيكرين بارو دياربكر بروتستو كرين جبوا بارو دياربكر هم تهديد هاتن هم تهديد دكن بالتلفون ليبرسيجي دستكري كيك محمود ليبرسي ده حقيقة ليبرسينك دستكري من يجي وطن وبشي يجي صافي ده حقيقة ليبرسين بكري يعني حالسكي قوميتي بروتستو دكيتي رورشتكي صافي لامبرت داورت لشمات بيا رورشتكي يعني عرفت الشكل كان يعني إذا عبي تشتني إدن لواني هدفه دمشق بن سلوانا كوجار دياري يعني كوجار بدأوا أكبي نها إيرش لآخا كردستان بي آخا باشور بي
وآخا باشور بپسیاری وی یک جه قدپی یعنی قدپه چاوا اوه ایرشی آخا خوب بکه اوه ایرشی ایسان خوب بکه اوه ایسان سر آخاوی میوان بن ایرشی وان بکن وان بکجه یعنی اف چه منطقه اف چه عقله از بيجي فهم لكم او انا شرح خدمت دكن او يجي فهم لكم دبي هلا كيك محمود دبي نابري دا جوالي رجلي رجا بكم براوي بانكارتي بينن وام دس بصحبت اخوة دي سبر دوام بكم يعني اف بانكارتا ناي قبول كدن دبي مرب شوا بيجي كوجا ديار اكا بو قدبي بمري خانات يعني قدبي شوا يخانت كي اف شو عقل اف شو منطق اف شو الوست اف شو خدمت دكن حيث جنيه خلك كرد لو بن تعدو زوداري ده اللي فرج خلك كرد وانا ب إقامة إخانات إقامة دكي يعني أبشر استراتيجية مكتلنا أمريكا في شيء در كمان لما دبي بارے میں براسي برگرانه باش كيك محمود هلا مزاجين دبي مجاري دا كيك فارس يتشبيش دي سام ورن عاليته كيك فارس ما كيك محمود قداري كر كيك محمود قالك تشتين هيجاغو نها gelek carat bername xwe de ez bim yekcarna baroyên sivîl refleksa baroyê Kurdistanê ji gelek kesan gelek partiyan pêşvetir e divê micarê de bîsekberê wexta min got bêdengî heye niha qesa min a bêdengî ê ku ji xwe dibêjin em dixwazin bloka sê alî ava bikin HDP jî tê de ye mesela em divê bûyerê de baroya Diyarbekir Kek Mehmûd got بيجي بيبي يريد كتر يريد اللي بسينك باكي بلا بوك بلا كر شرمزات كر تبجري بسكة جوان كردستان بلا بوك بلا كرم في قتليام شرمزات كرم لمقابل بيسك بري او بانكارتا كومنيشان دا او بانكارتا تنينه يعني او پانکارتا مروف کاری بیجه که مروف جبر و تدید که او بیشی دوانه چه بیه لیه خرابتر جیگری حفسروکا هدفی به ملاقات خوی تلویزیون ده به مجاری وقتا میرخان بری مروف ده بیجه که اب بیرا منفرید دوانه چه بیه لی جیگرا حفسروکا گشتیا هدفی ده به مجاری ده هدف قدپی و عقبی خست جیکی و یادی جاری دولت خلاص کرد دبی اشتا عقبی کریه لی اف تشتا کو وانا چه بکن لبیجی قدپی قناعتا من اف یکا دبی رایا گشتیا کردیا کو دنگی خود دن هدفی دبی سر مجاری باش راوستن رایا خود دن که اگر مشارکه جداتیان می فکری هیه لی اگر ام دویم مسئله ده پارتیه کی وکی قدپی تخن وکی بکن وکی هفکاری عاقبه نه تشتکی راسته و دویم مرد ده هنبری ده کریاری درکبه و بیا خدمتا که دکه که فرزاله ام تا گداری بکن تو چه بیجه Yani protesto normal hem de Avrupa'ya normal yani Kayımlar Navgar Irak ve Türkiye hatta çağrılar açıyor. Nedeni yani Türkiye hatta beş yıllık irtibat ediyor. Irak ve davet Kürdistan şu ve statü hükümet. Bas hatta çağrı که سر پکه بود یا سر وان که وقتی بازداشت شده و بزن اوقات ترکیه کمزی هشتم شش نه آفر زدی نه کدام جواب نه اسکوپ بود yani ekonomi serapte federasyonu ki normal sadis tengiz edette potenşiyelin federasyonu dengete Kaçnay? ولا عندي غزلتيه كنت على شو لا والله انت زيدبو ناي دنگته تيلي دنگه كي دنت دو دنگته جوش نو
Muaçe var. Neyse tu devam bike. Devam bike kek parası. Yani diğer ne ya mesela bakıyor Süveyci var. Tabii beyden yani burada Süveyci beyana mentalite. İşte beyana adacı medya sosyal bir yani bizim beyan adamı. Yani diğer dersler yapıldı hepsine belki diğer insanlıdır, belki politik, belki ilişkiler oldu ki partiye meclis yani. Yani evet diğer o da ciddi ne o kadar ciddi de ne zaman oldu? İşte sosyal medyada ciddi zaman oldu. Yani oradan ne resmiyet ne bir partiler bir resmiyet beyan etti. Biat basın diyorsun. Ve mesela o ki hedefi o وانه ذكرنا كلامات وانه ya tamam kimler rastlarsın. Yani kıyama kadar aşkı yetkiyi yani aşkın ama mali etkin. Hem kodari ne yaptı. Yani ve vali vakit ki yani normal tabii hem Avrupa'ya. Yani tabii tasvir da kılmıştı. Ne rast için. Yani vakti var diro kavanze kadar tabii da yani bunlara bilir ki çeyde namazın çeyde zaten çeyde acaba Rab basar o kere bakıştan etkine ketin Ankara İstanbul bir sero bezira rudne ve kütür hoca veda ve cattida yani maç lavazda hada pia yani işte vaji yani sonra bana gerek var. Na kek parası bazı evet naha anka Neferiz tiştat be anka ligori rapora askeriya peşmerge u ordiya Irak'ı raporak hazır kırdı u hükümeta Iraq'a Kürdistan'ı eveci heze peşmerge biya pesin dikin dibin rastı dibin ve erişi devleta Türkiye kiriye. Naha vakta verbe hun biya ev biçi şekli ebben KDP hizmeta ve büyeri bu ki yaji KDP heval bendi wane KDP bxwe jî di nav de ye eger bixwaze ser biya û bike ew nakebe bê ew gava de cenabê te jî gonkek Mehmûd jî ew Mesrûr Barzanî serokê hikûmetê pir eşkere vekirî vê bûyerê şermezar kir û adres nîşan da Naha gavate te degoji gelek jara Amerikanê cebu du cuda bifikire lê di bûyerekî ku raya bala diniyê sere bala devletên sernesbelkî hesaban hesabekî welatê me tevk bikin lê vê bûyerê bixwe bi zaneyî şolî dikin dixwazin tev lehev bibe û bal ji ser dewleta Tirkiyeyê re gelo izahata biya heyî kek parêz Yani tespit edildi terpalı, terpas ama kurda yerine, devlet kurda yerine, yani coğrafya kurda hani kimse yani herkes karar veriyor, yani zansı veriyor, yani hedef normal parti değil, Türkiye'yi. Orada da gitme cüden, bunu da cüden. Yani evet tekrar bizim ne fazla para. Yani bizim vani ve kariyer para merkez verecek ya muayene şu merkez misal ciddi verecek yani merkeze ne adı siyaset ama cüda. Peşanda Diyarbakır hadetleri yani de parti de okuyor yani AKP merkez hükümeti çıkıyor sadece çıkıyor mazlum insanlar. Vani işe var sanırım tabii yani yani duve noktede yani duve meri Kurdên ku hişmendiya netewî buan re xurte duve mirov hişyarî bidin wan ez kek Mehmûd vegerim aliyê kek Mehmûd cenabê te çi mesaj bide niha kek parêz du alî wek nîşan da pêşandana Wanê ya li Diyarbekirê niha Kurdên em zanin ku Kurdên xwedî wijdan Kurdên ku dilê wan ji bo doza Kurdî dişewite ji vê pankarta ku hatî vekirin jî pir hesizin lewra em zanin ku di nav HDP de ê ku hîlala şîyî diparêzin çepê Tirkên girêdayî Îranê ne hene em zanin ku ji aliyekî din
duxwazin navbeyna Kurda da aşitiyekî çênabin. Normalê de bûyerekî bi vî rengî kanê bibe bûyerekî millî ku herkes xwe li dor wî dorpêş bike û lê xwedî derkeve û bibe li dunyê li platforma de bibin münaqeşekirin lê vana bi zaneyî vê bûyeriyê derdixînin. Te pir mijarekî girîng anî ziman tê çi bêjî Kek Mehmûd? Na berê dixwazim teşekkür bêjim. Gavaberê te ba teşekkür û gelekî mühim bû. Te acebe di vî bûyerê da yani hinek naxwazin ebêjin tevekê Mewlûd Çavuşoğlu dibik me ji eskerê pirskirin gotin tişekî bûyerekî wisa da rolekî me tune em tedaxulê vî meselê nebûne. Acebe di vî meselê da hinek derdorê din mesela sabotaj ebêjin mesela hinek tekîla sabotaj bikin ew îhtimal heye tune dê me vî îhtimalê ji bîr nekin. Ser îhtimalê bisekiniyek. Didi Çavuşoğlu got ki got ticari hatta herkes zanî dinê alem zanî em Swîla ticari hedef nagrin. Ya tabii yani min ew axaftin dît min got yani mesela Roboski insanek li wir hatin sî çar kesek li wir hatin kuştinê ewana gelo Swî bûn wana eskerî bûn. Yani tişek em hemû zanîn dinê alem pê zanî ew îsana Swîl bûn tamam qaçaxçî bûn xaçaxçîtî kana sûj bibe kana cezaviyê bibe tikanî wan bigirî wan mehkeme bikî ceza bidî wan ama heqetetin tuwan bikujî. Yani ev gotin û kirin yani sedî sed zidê ev têna gêm yani wê demê Mewlûd Çavuşoğlu li Kuderê bû 2011 da 28 Maya 12. Din tişekî din devê me ji bîr neke yani pardon berê wî tişekî jî bêjim yani mesela Roboski mesela têbîra me ji bo çi ebêjim li wan xistin yani li vir de di vî meselê de jî kana tişekî bekî ne diyar be. Mesela Roboski jî dîsa rola ew heye dîsa rola HDP wan mesela zaman aşimî dibe yan ew bûn sebeb. Na teşekkür dixwazim bêjim birê xwe mesele bike di mesela Roboski da istihbarata hat standinê gotin di nav vî karwanê de Erdal Baxozê li mal wan xistin. Em jî bîr nekin. Ew istihbarat wan xapan istihbarateke şaş dan wana bûn sebebê 34 kesa ki bikujin ew 34 kesa hatin kuştinê. Divê em jî bîr nekin di vir de jî kana istihbaratekî ew hebe yani ew derkeve eger yani teşekkür sahibi yani emre bixwaz beşer jî mutlaka bawakî diyar bibin. Êdin teşekkürdin dixwazim bêjim ev jî pir mühim e hezar tabii mühim e Roboski têbîra me gişa de mesela ev hadisa mecbîr kirî. Ev hadisa 26 Martê 1994 da qewmî li gundê Quş Qonaxê û li Qoş Axlî Quş Qonax û Quş Axlî teyara du gün bomba kirin 35 însan hatin kuştinê. Mecbîr kirî ba ev no duçar bû. û hîn jî ne belîkê kiriye heta wê demê Serok Wezîr Tansu Çîler bû gotu ev ne teyarê me ne. Fehm dikî? Yani bifikir hinek teyareyê ji derve werin li ser axate gundekî te du günê te bombabaran bikin 35 kesî tê wer kuştinê tî bibêj weleyî tamam hadise wekî bûye ama ev ne teyarê me ne. Hoqasa. Yani normal ev divê sebeba şer eger teyarê weretekî wer ser axate du günê te gulebaran bike 35 însan te bikuje ev sebeba şer e. Na Yunanistan ebêjin were şevekî bavê ser gundekî Egeyê yani bawer dikî ki ev bê qebûl kirin. Yani ev mesela jî werma paşê demek şûn da bahs dikin dibêjin Serok Erkanê wê demê navê çi bû Doğan Güreş derekî da bêhemdî ji devê xwe direvîne dibê weleyî ew bomba duyê teyareyê yani tabii ew ji nerast de dibê qayişê wan sis bibûn ama ew bomba li ser wî gundî ketin ew sê pîçî wî hayatin kuştinê. Yani berê qebûl nekirin gotin ne min ne teyarê me ne teyara derve hatine
yani devleteki dibe pariki ciddi bir vata teşekkül bejde bir argümenti kurt bin yani ليش حركة دولتي تسرق وزيري تبي ولا هي يعني تيارات دربت عاطنا أبغن بمبارك إنه نبي تدوفي مسألة كذي كيكري تجمع حساب برسي أو شيء ويات عاد كتير يعني دخلنا بيجم كم دفي مسألة ده جي كان استقبالات شاش عاطب داين وأب بير عاطب بيعطي قومي دم أمريكي بيرنكن باش کک محمود وقتا ما پر درباس بو و 5 دقیقه ما درباس بوی ما مجارک نیرخاندی بویره کی گرینگه لدوی از اشکره بیجم جیگر سروک گشتی HDP بویرا لوانه خودی لیدر کت و پانکارت خودی لوی پانکارت درکت دو رای گشتی و کی بزانه به مخابن یک جانا چاوی مریا کورد به مرو راسی نابینه و بیاره مور گرینگ جی به وی شکلی تف دگره هم ورن سر مجارا خویا دویم أساس يا قوتن كان بيجم فرمو که أوكي الرصاتم كردستان اتفاقي بلا كرنا نه بارتينا أنا بيوان تخلم بجميرم ديمقراطي توبلون كونغرسي ديمقراطي بلغار بارتسي آزادي كردستان كومونيست بارتسي دادقاده پدکه باکور کردستان دموکرات پارتisi platform İnsan ve Özgürlük Partisi Kürdistan Demokrat Partisi نه partiya بهبرا بلاواكي بلاكرن لسربي مسألة مسألة محكوم كرنا جوان ديمقراطي توبلون كونغرسي وديمقراط بلغار بارتسي هفال بندي هدفينا HDP لور تشكل لور تشكل بيجن دبي أو هفالنا جاب دني حساب برسمبيل أو شيوة أو هالوست نه هالوست كردتي دبي هم في دبجي تشي بردن خلهم يجي لذاك سباس باشه کک محمود گلک سپاس ام درباسی کک فارس تشکی بیج دوی مجاره ام درباسی مجاره خوی دو دیابه باش مجاره ما دو دیا جبینا سی قولیا کو ایران ترکیه و روسیا مابین اوان ده پیکات او مجاره سی قولی دراسیجی دسته که بری مجاره زاخو قطيما زاخو او مجاجي كتبو رجبا دنيا بلا هكسي سروي مجاربو لجوين مجاري قاسي تمرض بشوطان دولتا تركي بحاضرية كي مزن شوي جبيني بخزوي جبيني جوان داخواز بکه کو قارب بچه روجاوای ایرشی روجاوای کردستان بکه لی مخابن هند دسپیک ده ریبری کمارا اسلامی ایرانی علی خمانی دسپیک ده لهمبری درکت و دجبین ده درکت و که گوش لهمبری او هلوسا ترکیه نه اجی کek fariz dest pê kek fariz cenabê te mijara ew cibîna sê qolî ya ku di navbêna Tirkî, Rusya û Îranê de pêka çawa şîrove dike çawa dimixîniye diyêrê normal işte ew sadece operasyona Rusya ew Ukrayna'yı Güneydoğu'nun Rusya yani Avrupa yani Avrupa da izolasyon etmesi. Rusya. Böyle izolasyonu xilası da Kurt normal ne çibina sekoli ve daviye bir yana kuda çu. Abdülhamsa koydes belki o evvelin devamı cibina astana şu bereden evvel valla çeydi. Bona korona salatı ettiler. به سرشومه جامعه دعوتی چیزی اونو آجی و رو akıllarında var. Aslında bazı devletçi normal devletin yani tabii ki
آره ایزوله بونه یعنی ایراشی 40 سال است که سال جانا باش به جانا افراد روسیازی ایرانی کنه نکه و روش ایرانی سایکی دی بیجی تا به روسیا خورده مرنه بجه اوکه یعنی که اردوغان yani doğalı bir burada. Ya siyaset avya hundur asiyap da bir. Bir de siyaset hundur. Şuböyle zatna beda serkeve şuna ve dervali çık destler onun kare bir mantık ediyor. Aran efendim yani evde devlet ya okutava okutmuş. Seroke devlet de do dolayısıyla habab razı yani. Bu adet mesela beda diyor. Erdoğan ve Hameyni vakti yazıyor. Seroke ona çık İbrahim çık ne de İran'la taşlandı neyse. Haftan böyle yani İran Türkiye'de yani Suriye yani müdahale Rusya doğru müdahale ki böyle teröristler bu var yani materyal normal İran'ı Suriye Türkiye'de her yer var ben Tamaşlar İran Irak'ın fikri yani bizim Arap normal Suriye ورجما بعث سرده تشكيلية إيرانية في العراق إلى الأمر العراقي يعني لو كانت تشكيلية إيرانية يعني تكيوانة كفور تهي يعني إيران شو أو كده فاقور تهي أو كده سوريا أو ديان روسيا لكل تجيبي داوية بوترولا فارزي دكتين تتلوه سوريا قادتية الوصاني إذا مثلا بالمرتجي آجية 5,000 مليون قادة تركيا ويانغري سياسة تركيا ده problem مثاني یک پارتی که دو آبا بیه و که بیتون زادیلا به سراتی پارتی تیناوی بیزانچیه نیسه او yani istediği ev kahve yani canan ki anket tamam ne diyere yani bir prosen iyi tabii yaşma parti Kılıçdaroğlu yani bizim mülteciye böyle Türkiye çıkıp okey. Eğer doğan bir zaman mülteciye mektubu bir şu sebep attığında buraya bir 6 kilometre bezin. Emin bir şey okey bezin. Bir de valla bakın şu okey ana yetege dane şu terörist diye yani o anlıyor ki mantıklı hareket tabii. Baş yani bizler kadar yani şu an nasıl yani ne diyeceğiz? Amerika ciddice, yekti Avrupa ciddice, Alman edildi belki de. Hamdan ciddice, Erdoğan bu ülkeler ciddice, işte Tahran'ı yani bir dolara doğa kuvvet çekti. Yani de kuvvetle girdi. Yani ciddice mazlum aklı yaptı, çıkımsal bir yani bir dolar yani bir hükümette rahat ediyorsun. Her o ki canı fazla etkiler ki bomba falan tutuyor. Yani işte yani yani abi yani yapmaz. Yani Avrupa yani olaylarına ama bence Rusya Avrupa yani ne baye. Yani Avrupa hani çabuk hiç kimse tarih bitmez. Bu noktada. Başı kek Faris. Kek Mahmud yani Cenab-ı Tecli Şopandi çapemeniye cihat nefisandın gotun leba kes jiboy Türkiye naat vexistin li buxasi ki mirov ji çapemeniye dişopine sero komarê Türkiye divê mijarê de dava tek Faris halekî girîng ve siyaseta hundur sedem avê dixwaze vê mijarê her di roje vê de bûye her dixwaze vê meselê bidin münaqeşekirin lê vê carê helbestekî wî pir vekirî û qenata me helbester kanij bo wî xerab e eşkere di mesela Rojavayê Kurdistanê de Amerika wek hedef nîşanda got Amerika divê ji Rojavayê Kurdistanê derkeve lewra Amerika piştgiriya terorîsta dike gelo ev rewşa serokomarê Tirkî di vê meselê de bîse piştî vîya mijara Swêd û Finlandiyayê her ku diçe ew ê bilind dike di çapemeniya Almana de Wezîrê Derveyê Almana got ew dîmena li wir ew wêneya ku her sê serok bi hev re kişandin ew ne dîmena ku endamekî NATO di wir de be yani wekî nerehetiya xwe vekirî li hemberî ew ê nîşan da ya Erdoğan nîşan da
çawa dibe Kek Mahmud tu dibe reş ber bi kî derê biçe? Ya Avrupa'yı hatta İro jiber mesela Penabera, jiber mesela din yani tabii Türkiye olarak miyim jiki stratejik cidigre, coğrafyaki miyim dahi. Lamazi hatta İro tırcara gelek tişte Erdoğan dağ kultandığını. Li de civina Astana'da yani Tahran'ı, civina Tahran'da yani teşekkür aşkere bu hem İran hem de Türkiye gotin ki Amerika dibêje rojhilata Firatê derkeve. Niha İran ez fehm dikim İran kana bibêje çünkü İran û Amerika tekî wan pir xirab e heta ra dijminatî dikin. Êma Türkiye xwedê giravî endamê NATO'yê û dosyê Amerikayê. Yani heket helbestekî wisa Türkiye yani divê bira Amerika ji rojhilata Firatê derkeve. Lê bixwe li wir e وقت تبخل وربي عشكاية تل وربن وتحاضري بكي جارة كدن إيش من بيشي تل رفعتي بكي جبوي هاتي أبيجم جبينا شدكي إشتا سونداجا شدكي تدخوازي فكرة إيرانية ببرسي فكرة روسا ببرسي كان قالوا أنا حاضرن أبيجم كانت شعبها بقرن إيش بكي للورد aşkere gotin bi gerek Amerika jû derkeve çünkü Amerika ji bo wan asteng. Lê dibir de tabii tişekîdin heyî pir interesantê ev civîna wekî asta herî bilind wekî tevî di zîrwe. Lê berê vî heftekî jî li Saûdî Arabistanê li Ciddeyê bajarê Ciddeyê Biden bi neh welatê Erebara civînek divî seviyê de darxist. Li Biden tişê pir interesant gotin. Divê em ji bîr nekin. Biden got ki got ticarê em ê ji rojhilata navîn dernekevin. Yani mesela merib difikir dibêje yani Amerika rêne evêjim işte evêjim yani zatî got. Nav jîkir Kek Mahmud bi nav jîkir gol hemberî sabır bike yani aşkare got em ê neylin tu valayê çêve Çin, Rusya, İran vî valayê tij bike. Lê bi rastî ev gotin rast e yani ev gotin yani ez nikan pê bawerî bikim boçê berê vî 3 sal yani em tişa ji bîr dikin bi rastî hoqa tiş dixewimin merib da nikan taqîb ji bike bişopîne jî berê vî 3 sal Trump biryar girt got em ê eskeriyê xwe ji Sûriye û ji Iraqê vekişin. Vala kirin. Bele. Bala kirin lê piştekî protesto hatin, rexna hatin, Fransayê ket dewrê, heta eskerê Amerîkiya yani generala ketin dewrê gotin em ne rastî li Sûriyê man dilkinekî li Iraqê man. Carekî mere difikir welateke wekî Amerîka hoqasa bihêz, hoqa xwediyê spor bêjim yani rojhilata navîn sed qetî ji me başin rast dikin zanin kî li ku derê çi dike lê nav 3 salan de siyasetekî wer ajotin ki vala kirin paşê hinek ketin dewrê gotin vala nekin man îro Biden dibe em ê vala nekin em ê neyên tu valayê çê bibe Rusya û Çîn û İran vî valayê tij bike. Lê ew jî rast derneket ew jî nerast ew gotî nerast e ji bo çi nerast e piştî wî gotina wî heftekî şû da li Tehranê civînekî asta herî bilind de çêbû İran di rojhilata navîn da Rusya rojhilata navîn da rolekî sereket dilîze. Li ser qedera Sûriye İran Rusya dipeyivin. Yani gotina Biden yani berhewa me bîlaq çû. Teqîmet ew nema. Yani mijî ew bi xeberata bas kir serok wezîrê pardon wezîrê derveyê Alman dibe ev wênekî ne cîdayî dibe gerek Erdoğan ne li wir ba lêma zatî tişek li wir li Tehranê hatin kirin hatin gotin yani kîjanê rast bike em jî de bûk ev wêne şaş bin. Mirov kare bêje Kek Mahmud ev tişta eger Kurd vê pêvajoyê bi awayekî aqilane bi rêve bibin du kampeye ew du kampên ku li hemberî hevin eger Kurd vê evê baş bi rêve bibin îmkanên pir baş li pêş wan e mirov kare bêje. Ya merê çawa kanê bêje niha evêjim dibe mesela êşa Tirkiye diyar be yani Türkiye êreş bik neke
امیجی نزانه نه بلی چون که لور عسکر برف کرنه تانک توپ برف کرنه حاضری کرنه جما گلان فرد حاضری وان هي فوق مصرف فوق حاضری دبي بتبواكي يعني بكار بيانين ليه مثلا زاخوي بلكي تاريكي او بكي نافر بدي في مسألة فقط او مسألة كرد يعني جاركي كرد جد حديثات دش يعني مخابن يعني اجي كردم ام ببرا يعني ناخذ كسي طبعا بكم لي ام حديثات دش درنا ام جملة قاصد جملة بدكن نحو جيد جملة ما هذا انا لكستان سوريا انا كسيو ابي بيدو نام تشونا وانا قاسي دجي هبن وانا قيمه بدكن يعني وانا جملة بيشتن اللي كنت انا باشور خاصي كي خدپه ادم پکک دشه لور به استقراری پیدا دکه ارشه پارتی دکه ارشه زدن دکه رحنوان دکه دوران قالقان مساج دبیک دبی بلی که خدپه نکنه باشو اداره بک براوکشن ام اداره بکن yani بفكر تريخسنا كي كردستان تركيا كردستان تركيا تركي اوات النمائي خبطت النمائي عطي نقطه خلاص من هي يا دبي برا قد فجور فكشي امر يدار بكن يعني جماعه جمنا بيست ام خطات تيرا قيمه هبدكن باش كيكنا بس تشكيش بهم جريد بمساله بلكي انها اساسي خبنا حمو علي كده يعني تركيا يرو اجازه بستين الناس نجيبوا شكل نوج روسيا ايراني لي دبي ام جبيرنا كي روجا اول دا حتى كان به دجراتي قوتن كي ام تجاري مساعدان لكن كروشه كي يقول لك كل سنه باشر بيكاتي جاي تي باش كده بي بيدا به يبارك او روش بيدا نبي وكرد هني قضيه دستكتيان بن دبي بيا خراكن بس لا باش كيك محمود كيك فارستش كي تو بيجي دبي مجرد ام درباس بن لا والله تشكي بيجي باش ام درباسي خالا سيسيابن لي بري ام درباسي ورم از خوازم سي گوتم بكم نا قد مثلا روجاوای کردستان ده وقت تشتي کومروف دبینه و گاوه siyaseta Amerika û Rusyayê di mesela Tirkiye neçe êrişî wir neke li hev tê yanî wek li hevkirinekî heye siyaseta Îranê û siyaseta Tirkî jî li dij jî heve lê herî girîng ku me gotarek xwend İsraîl pir vekirî eşkere li berî vê bûyerê derdikeve dibêje ku em naxwazin hêzên Kurdî pir bihellisin pir tedel wan were تعدل وان بوين او ريج هزين اسلامي ارفكه دبيجي وك نوت ازبيا بيجم وام درباسي مجارا خويا سيابن مجارا ما سيا امريكا يوك جناب وجي زانه ولا مثلا سويدي امريكا اندامتيا سويد وفنلندا بسنتكر لي بشتي تركيا باواي كيدن ديسا جف لهر دولتان خوار دوی وارده اونه چه بیجن کک فارز امشته دست بکن هم yani de çi bêjid vê meselê de Tirkiye gelo pişiya oqas ev mesela gelek hat peyvandin jî bi taybetî jî li Swêdê gelek kesên ku ji Swêdê beşdarî bername çarpel medya bû vê mijarê pir peyvîn lê piştî Amerîka endametiya Swêdê û Finlandiyê pesên dikir şûn de gelo Tirkiye mümkün e ku berxwe bide ya jî lemberî viya derkeve rêkî din heye tuneye em te gudarî bikin kek farz dengê xwe vekê kek farz dengê te girtî Mesela ne yapıyorlar? Çar mesela işte işaret ediyor. Şurayı bir şeylerle yani mesela ne yapıyor? Bir proje. Şimdi ne yapıyor? Yani o teknoloji ne bu? Ne muhabbet orta Rusya'ya ne yapıyorsa aktifti. Bizlerin kullanat tekne böyle bir neden ne yapıyor? Bu sebep var. Altta ne yapıyor?
بنا ناتو روسیا بره دا روسیا شو وقت من تاریخ آوا دنیاره یعنی کشور دیگه یا سوویت یا سوویت آباد بود لامر آلمان اشتر نازی در اروپا بیشتر اواخرش تو نازی می‌دست کامپی آباد کرد سوسیالیسم بیشتره و نورمال حتی نکته جاده یعنی نورمال از تو معمول فلان yani objektif امزی ناتو به اصلاف نکته 20 سال دیه نورمال پرو سوویتیه سال هفته ایده شو ناتو چه سوویت آوازی چه آوازی وقتی آوا بود yani پروما دوکترینیه بود yani بانه که ترکیه و یونانیستان امریکا تسیز yani نکه yani روسیا تسیز و نکه تئوری که آبه توفته و آلیکاری آوان هر دولات هست که انگلیس یونانیستان درکت نه چون سر دیگر دا نوی سوسیالیست داتی سر کرد و کنه سر هم که پرو ما تره دا آلیکاری که 300 میلیون بوده و ترکیه جی یکی سوویت را شد بره ده پیمان وانه بود مثلا او که قرصه بود انتره بود مثلا بیجن بوغازا بود دیگر Türkiye Türk Amerika بابان هر دولت او بیشانی بود. پشتی اینجا ماشا جانی دست کنه که مالکانی امریکا دوم که اینجا 16 بزید دولت اروپا تقریبی او اسدی چه بود او دوستا چه بود یعنی مثلا ناتو در نورمال ترکیه جی وقتی ناتو آقا بود امریکا نفس ناتو کرد چون آقا بود چون ششارش بود پارتی چه بود نیستا چون ششار پارتی چه بود سا دموکرات پارتی گاوه قازاش نکست سالا پیرید ابزاقی چه بود روی گاوه زیده درکسن واسه کرد ویدا مثلا کره داد مثلا وقت کره داد که یکی ملت داشت ترکیه عسکر کرد ترکیه عسکر شد نمی‌کنه کره وقتی شد کره دیگه ساز بونه ترکیه چه بود tam bir demek işte belki tüm müracaat NATO ülkelerinde mesela NATO ülke işte İsrail'e uymaysa davatı kabul kırır. Yani diyor da mesela diyor ki Diyarbakır zamanettin hani Diyarbakır mesela okey. Mala Kore diyor. Kore malesi. Mala Kore. Yani ne yapıyor say? Hançe pek diyor. Ne yapıyor diyor ya var. Sarışma gotne Kore. Vakti işte asker aşağıda Kore او حمال و فاقر دیاربکر روابط کوادرانه برای کرنه میکی دمه پرورده ایشاله وقت عسکر شکل امریکی و شادن پوره یه داری پر کس آفتن میره یعنی دسپیکس به 4,000 شام نفسکی بوده هزبار هم بیه 5,000 رکتا 800,000 عباتنه میره نون دا و نکنه چند کسی دگریانه اوه دیاربکر آتی دیاربکر تاکو داده وان گفتش و خارج شدی شوی معلش و خارج شدی که ناوی گفته کور معلش فهمتون؟ یه آقای همین نگه براسید روی دمه یعنی دو کامپ دفتی کامپ ها ترک بود یعنی وقتی ما بینره بیرون که بیجستان پنجی شستی بینره مثلا در باید کامپ ها بیجن تیتو بگره یا بیجن عبدالناصر نظامه سروک و دمر اندونزیا بگره yani penşaşa bana teslim ولات bağlantısız adam. Ne böyle duara ne buara. Ya kurt bile tutuyor. Donat anamı gelmek darbe çevirdi. Zaten mesela Abdülnasır bir doğa devletinin öyle subaylar ordusu. Yani vakti Türkiye'de milli demokratik gördüğüm bakın ve asker alacaklar lazım. Bir saat çevirdi. Yani mesela Nasır yani hiçbiri kırmızı da Sovyet'ti. Yani yani tücemi cerrahpeci koyacak da ev bahçekti. Bunu NATO, Sovyet farenci rejimleri Varşova Pakti çekti. Hem her dört hatta
sistema sosyal halasmış ev hebu. İşte halasını ne yaptı? Evci gerek normal korasyon gerek bela yaptı. Yani konevaçı bela. Bu bela ne ki? Saddoğum ki, yapıştı bir şarayı evkayı kurtardı. Yapıştı yani şah soru evkayı Rusya, Ukrayna, Madrid, Suriye, Finlandiya normal olarak hep Kürdü. Finlandiya Sovyetlerine, Rusya'ya. التدبير خلص شو فينا امريكا وكون امريكا وكون احنا امريكا اداره يعني امريكا وانا من وشريعه وكذا ما بدي يعني امريكا وانجليز اقل انجليز هي امريكا ستيت يعني تصير اسرائيل زي شرق اوكرانيا وكذا او كان مشكله اوكرانيا normal demokratik yazılar işte eskiden yani mesela Ukrayna Rusya'da bununla Kırgız tekrar alakadat millet Slavı hadi velatlar Slavı derece bağlı bir Sovyet'te davet Mustafa Ukrayna cüda ve şerediye de Alpariya okey. Yani nazizm geliyor bir nazihane bir aslında Ukrayna devlet anlamı akademi. Gelmeyi devamlı bir nasyonalizm gibi peştetlere de kudal peştetçe normal davranışlar kudal Paris ve velat Slav salar. Bu işte ortaya menfaat. İzah mesele yani milat peki Paris'e çıkıyor. Ne ciddi da beyaz bir savcı fantazi ve ben size evvelce bazen istiyorum. Soran devlet çekti. En para benim de var. Bir devlet bir Slava bağlı fikre. Yani nereden evkeler yani en Türkiye devlet Paris'i milliyetçi ne gerek yok ki bu vardı Paris zeder yani sebep. Başka karıs gelek sahibi Malata ve Mahmud. تیج دوی مجاری ده چه بیجم تیجی گداری بکن ولا بنا في مجاري هذه مجرى ديا دسي قوتنا ديج بيجم ادوانا بيجم دلهم راحت نابه بله نها دوي مثلا جوينا ايران دا سي هلوسي جدا دركات دبي وانا اناليز بكن وبو شي كي قوت امي زلال بكن نها امريكا ذاتي روجا بيشيدا دبي امبر بداخل كنان تبقى عسكريين ایران جی گفت که دیپلماسی گویم بکار بینن که شر به اسرائیل سوریه پیدا که روسیا جی گفت دیپلماسی هم بکار بینن شر ارشه کی عسکری نپیوسته و جی پیدا را جی گفتی که تب رژیم را لحف بکه او درک دست تدای وانا تسلیم رژیمی بکه برای سر او دزگه فرمی آوای فرمی ala Suriye bedava kirin u xaber tenji de bu avay sanki iştimeşi yani zaten derdi ebejim mesele yani o coğrafya destek kuda da derek destek kuda da xistene ne mesela ebejim hember on şaraki bir karın bu kucu vatak o destek on derke zaten ona buna ma jote radib ep mühim le Amerika tişeki din got ki yani bir interesante dve eğer her şey askeri bibi DAEŞ'e lor xort bibi xortuna DAEŞ bir İsrail bin Suriye yani Amerika nabeyecek ki yani ev zor u zulm ser kurda bibi kurda me kuştin ev deskefti destek kurda biçin Amerika nabeyecek kan dibe ya vallahi neyelim Biden dibece edeneyelim İran Rusya Türkiye İran Rusya Çin ورن فعاليات جبكن إذا فرموا برا يرو تيدمين دوي توب الباطي برا ور ريلي بمسائل بقري خاص بنا بيجم برميمن ودور ده بعث إسرائيل كل مجبير كده بيجم إسرائيل هري هلوستا راس قوتي كي أمريكا را قوتي زور بدن تركيا برا إرشي بيده نك أجا بيده بتشي إيران لسوريا خرط بدن yani jarek de bir toplu babaydı. Bele. Bana lezzetli zede be küçük bana mümin. Yani mesela NATO'da
yani etinayı men güç bunu NATO cicarek. Na kek Mahmud dve nabere tevê mijare vekir eşter bêjim gelo ev Amerika û Rusya li dijî Türkiye derkeve Türkiye tevî kare êrişî Rojavayê Kurdistanê bike be. Ya ciddi derken ben nikan der erişmek tabii. Ama amdan çok ciddi çok ne ciddi. Zaten dedi Suriye ev derek dese Kurda da ya teslimi rejime beke. İşte teslimi rejime kursuna zaten Kurd lur tabuna wan edi fark mak yani. Çubukun lur. Yani teslimi oraya hükümeti bekin, rejime bekin, beşarasat bekin. Ev ciyabın beşeki ordi ya ev belakin. Ya o ki hezek birçok hezek siyasi bilminin gelay wana çok ama ciddi nikare oda. Yani mesela NATO'da hem kiş bunu NATO diyecek eviyek. Brasti ya de yani medeniye da teşeki vakit derek ne di na bejim dezge ki partiye ki evim kumele ki to tabu khazi bi endame wi تبدا سراو دناري تشارتي دناري تبي ولا يأبكم ولا يا بارتي اف دزجا جبوا عندهم من باش ريجي هي امكان من اندامي تم مراجعتي ودك تسري لي دي تبي ام تاخذ من اندامي او دزجا رودن ناخذها بريار دي يعني ياوان عندهم تيوان قبول دكي اجسد يعني سروكاتيا وان ابي ريبيريا وان نكان بريارك بدي غازي اندامي خرمات كده بيقول هبالو فلان كسي فلان بيبان كسي سردانا بكري قلت تخرب من دامي واجي نابودا بم انبياء قبول بك قبول لكن لناتو تشكي كركي قد دوري عقلا اني تركيا وفنلندا والسويد اني همبريا دريت تشكي استاذ مرافق عجبتي يعني انا كاس بخاطر مش من دامي بارتي كي ازهرم يك ادما بيبم ياجي ازهرم با بشري في كاريني هذه وان بيبم يا زي بالكي فونا في شيء تجبكم مراجعة بكم اي ورن بريا Mahmud siyasete de çare xelasna ve viyaji ara çözümü boy Türkiye bedeng bir veki yemek avetim dervan go Türkiye kapandın. ama tamam da yani mesela varbu ki كان normal Erdoğan demek yani işte خود جراوي اللي فنلندا واللي سويدت يعني بوي مركز توريست او انا توريست خود يدكن دحوينن دبي وانا جور درخن وتسمين بابكن اساس ددي اردوغان نا فنلندا ناس ددي اردوغان امريكا تخاطب امريكا لا ورد تخاطب امريكا تكلو باش بكي تخاطب امريكا اف شانزه تشي فانتوم شانزه بستينه يعني سوي امبارغو دان يقول روزا ki evana se aliya çu ev tedbir de iniyet belgesi imza kırın berevi Biden telefonu Erdoğan kedi. Ya randevu da. Ya Erdoğan de Biden'e preskrip gotiyem sebebini birbirimizi goti baş emrin birbirine. Yani Biden jelvergo le dibini de mesela ev şanza rabuj Yunanistan ergo go eğer şerteki ev danin ser go eğer tu txazi wana bigre divê tu êrişî evê neke. Êrişî Yunanistan. Lege bikardeyni ona. Lege kardeyni. O ta lege kardeyni mana büyük diyen telde hemer Yunanistan bikardeyni ona. Yani kav ambargo darin. İcare mesela ev da yani na mesela civine da teşekkür muhkâr kir. Serok veziri Swedi u veziri derve Swedi وكي دي كاتشي خورتي تلبي ليسي كتو ناف غرا سفرا غرا بوبون وكي وكي د عجمي د نظام تشبكن اوك شرط شرطي خد ديكتا ديكرين او سايا سكرتير ناتو تركيا بو اردوغان لور وكي كان مر فوتبول ماشي تماشا دكيا تي تاغمي كي اوفنسيف دريزي كي ديفنسيف دليزم ولا اردوغان لور اوفنسيف بو سويزي بو ديفنسيف يا طبعا كيو خراب بيكاتبو لو ما اجي السويد قال لك نحن هاتن سر ماغدالينا اندرسون يعني قلت برفورمانس سوى نباشو قال لك سوسيال ديمقراطي بنابو دين وانا راح نكرن و هيجي او رحنا دومدكي
وهيجي اردوغان دبيت وانا اجت وانا او نابك مخ او ليستك سيودي كسم حفتي سي كسم وانا او يتم بلي وانا تسميم لكن ذاتي اموان اوان قبول لكن امنا بجرين وروي سرك وزير باردون وزير الدرب السويدي كتبوا كي ام هيفي دكن حتى سري صالي تركيا عندهم كمان ببجرين ذاتي برلمان التركي ناس تعطيل ذاي بمن بايزي اداره اگر سويد هكا تسمي بكن هكا او نبليه لا تشكل منفعم كر سال 2019 حتى ايرو تركيا سويد شانزده انسان خواستنا شو شانزده انسان ديار بويك نحكي سوي السويد الرونانن او انا سويد التنية او باشا بكشاندنا معناه او چار کس محکمه برای قبول نکریه گوتی اوانا هم تسلیم نکن سه کس تسلیم کرنه او سه کسی بین انسان کریمینال yani hatta ایرو yani کانی پیمان چی بو گوتن شی کدا تسلیم بکن ama yani esas خدا پیمان اینترپول افسان بلژیان yani ابیجم جاب انسان تخوازن لی اما تو بخوازی وكي وراتكي ابيجم يعني ام كسب بشوف نبي نما وراتك بقانون باعصاب بمحكمه انسان كانت تسميكي يعني دي بري اگر انسان كي سوجدار بالبر سوجاي كرب دي محكمه ورا بوليس ورا ويا بقرن ويا محكمه بكن افاداي بقرن اجابك جزاء بدن يعني بابن هندر يعني هم التدابج يعني نو سلامه شيء لو ماشي او سه کسی که کریمینال تسلیم کردن او چهار کسی که سیاسی نه تسلیم نکردن يعني مسألة قوي محمود وقت ما عندك ما تقارب توب كسرة وديتني خو بيجي مجارك مي جرينج هي ام دفي سروياجي ببيبن ايه باش تمام دفي مجاري ده بيجي باش فرمت تمام باش كيك محمود قالك سباس مالا طاوة كيك فارز دفي مجاري ده تشتكي تخاذك تشتكي ده مثلا نقطه ده نورمال یک درگی بودن یک دیجده ولی دیجده ولی مثلا قبول نامه قبول نامه که وقت که وادی کنه ترکیه جوانی حدیقه کنه و که فرصت بوده یعنی سیاست آخری آمده فاز کوی سر که روانه شد کاره برای دو سالش فرادوز یعنی مکدونیا میگونه که به دولت یوسف بلام دولت مکدونیا بود ایران سنت‌های ماست نکی تناس کرده که وقتی به اندام ناب به مراجعات که تو کار ناب خود گردید چیزی که ناب مکدونیا با توش یا وی قبول زانی دولت سان وقتی فقط دست راش کار کنه اردوغان چه تشویق فرصت کارانی وانا جوری مجبوره یا دیگر آقداره به اندام ناب ای تاویز نده باشه تاویز ندانه زیر اصلا انبار باید تو پسکنه سر راه کرد ندانه بیشتر این شکونه yani şimdi bu tane taviz var. Ama Kürt'te tek ifade diğer Erdoğan o Türkiye hakkında yani Erdoğan dikkat çekti ve laf diye banıyor. Bari sonra anlatacak. Yani hedin ana kadınlar. Zaman ana kadar kalktı. Vakti bir velati bana kadar ne? Biz Erdoğan biraz gece bana o pari yani siz mesela. Biz devlet de bana. وقت سوسیال دموکراسی قبول کرد یعنی معمول دو اندام وان کم دیده ولی این زیرا دیده نکنه وقتی مولید یلزاتی المچهده که وانی بلند بیرن از دولت سوسیال دموکراسی yani hiçbir sahada kötü yani. Baş كثير استنتج ترمو كيف محمود نا دبي ام جبينا كنت السويدي دم شو ده البجارتنيه سروك وزير سويدي ده ما تقريبا حيش ده ما سروك وزير دكي يجا جرى بيشيتي كيف هالبجارتنا بدنجي خبره يعني ببي سروك وزير انا ديار ببي لو ما جي ناخذ بروبلم در اصلا قدر كي مثلا عندك سويدي جبوا ناتو بختماندن بورداج اوجي رولك دليزي لو ما جي بارك سري خداتينه çünkü غاية قشتيها سويد تا خلق سويد تندس براتي وقتنا حمول قال نمتنا طيب
اددي تركيا جي داهمه شو دار بجاتني اردوغان جي هندرا مساج دبي مذاك از سروكي كي د كاليبرا بايدن د كاليبرا بوتين بوريس جونسون سوي واندا دسي غدابي ستيل بوريس جونسون بر احنا كاد كتابك زمان نظام جي بر احنا كاد يعني سروكي كي ذوق مزنم وبنار ناتو جبر او اماك ليت بويه كتن دومات خوازن حيرا قربان ام اوراكن وتوراكن سويد فنلندا ببن انضم ناتو تشك دنجي دبي لزدكم دبي بواجه دا قالك بحثي كردا هاتكرني چه خراب چه باش اوك برسا كردا بينا حسيابون هيا وانش كردا تنبون مثلا اردوغان دا مثلا كردا جي بيستن يعني اردوغان برسا كردا بالناتو بالتاسي باش كيك محمود كيك سباس ام هاتن مجارة خوي چارا وقتا مجي هندك ما مجارة ميها چارا وجي چاپمري شوپان بانگا سلعتين دميرتاش بو سلعتين دميرتاش بانگا خود دو دوی PKK لندری ترکیه بتوایی چکا بدنگ بکن ev mijarekî ket rojeva Kurda û gelek kes ser vê mijarê peyivîn niha dîtinên Selahattin Demirtaş li alîkî siyaseta wî ya Tirkiye ciddiyê û ew li alîkî lê wek partiyekî Tirkiyeyî li Tirkiyê rojevê tayîn dike bi gelek gotinê xwe gotarê xwe rojevê îşgal dike û ew masa şeşa jî gelek caran guhdariya wî jî rexnên wî jî dikin lê tiştek heye qenaeta min demek dirêj divê tevgera Kurd jî divê mijarê eşkere têxi rojeva xwe û gengeşiya wî bike ev banga Selahattin Demirtaş ku divê PKK dev ji şerê çekdarî berde û ev mijarekî girîng e do gotarekî Rêzdar Wehab Coşkun hebû Rêzdar Wehab Coşkun di gotara xwe de behsa partiya pêşerojê ya Ahmed Davutoğlu û demokrasî û perspektîfa wî ya ew ê dikir ya çareseriyê dikir lê digo lûr kemasiyek heye ew jî werîsyona Selahattin Demirtaş digo heger dixwazin li Tirkiye bi rastî mesela demokrasiyê çareser bikin berî her tiştî divê mesela bêçekkirinê münaqeşe bikin û qenaeta min jî îro ji salên nodî mesela şerê çekdarî rojeva Kurda îşgal dike û ew mînaka divê gotara Rêzdar Wehab Coşkun digo hûn demokrasiyê münaqeşe bikin lê hûn hin hêza yanî dewlet jî ya jî PKK jî mesela tund û tûjiyê bikar neyne bikar bîne hûn wê jî bikin ew dibe wek fîlekî di odeyekî de ye ew fîl di odê de ye hûn nikanin xwe tev bigerînin hûn xwe tev bigerînin fîlê zerarê bidiwe qenaeta min ji alî me Kurda ji alî Kurdistaniyan ji aliyên hêzên demokrat kesên demokrat divê meselê de eşkere vekirî helwest deyîn şerê çekdarî êdî zerarê didê tekoşîna milletê Kurd em kîjan bûyerî de xwe tev dilivînin dibên terör em kîjan bûyerî de gavekî davên dibê ez xwe diparêzim beqa me di tehlikê de ye ez ê êrişî wira bikim mesela şerê çekdarî şerê çekdarî îro li Bakurê Kurdistanê bûye astengiya herî mezin û qenaeta min ev banga Selahattin Demirtaş divê di civatê de were münaqeşekirin divê Kurd bibêjin ku Kurd êdî nêzî çel sal di siyasetê de xwedî tecrübak mezinin divê mesela şerê çekdarî ji rojeva wan derkeve bi girseyekî pir mezin ku ji alî hişmendiyê ji alî zanebûnê pêş divê siyaseta sivîl demokratîk legal pêş de bikeve vê mijarê ez ji Kek Mehmûd dest pê bikim Kek Mehmûd tê çi bêje divê mijarê de mesela banga Selahattin Demirtaş û
mesela bêçekkirina PKK û zarara şerê çekdarî di tevgera milletê Kurd di wî warî de tê çi bide bibêje? Ya niha Selahattin Demirtaş tabii insanekî popüler gotnavî deng dide. İnsan jî hez dikin. Heta îro jî yani digelek werada performansekî baş nîşan dayê. Lê ew gotin ama cara pêşî wî negotî. We berê wî jî ev gotin hatin kirinê. Ev bêjim partiyê me na, ev bêjim Pakê, PSK, Haqparê jî ev bi sala gotine. Yani em hemû bînin ji Selahattin re mal bikin wê Selahattin gotî sankî êdina kesî negotî. Gelek rewşenbîrê me na jî gotine, skerê me na jî gotine. Lê tabii carna hin gotinanekî sana bêtir deng dide. Selahattin rolekî wisa dilîze. Ev bêjim di kamuoyu raya giştiya Türkiye'de, Kurda da giranekî wî heye deng gotinê pire dike. Lema jî deng dide. Mahmud peyva te bi şekil bir gotina Selahattin Demirtaş ji alîkî giring e. Niha anka em hemû aliyê HDP û wê aliyê zanin bi eşkere bi vekirî kesekî ji nav wan derkeve bêje ku ev mesela divê ji ortê rabe qenaeta min ew hêja ye. Yani ew nîşana ku êdî bi salayê em pak dibe, PSK dibe wek cenabê te got kesên rewşenbîrên wekî cenabê te dihan kes dibêjin şerê çekdarî lê kes divê meselê de pir zêde vê meselê nedanî rojevê. Lê ev mijara qenaeta min heger em dibên li Tirkiye demokrasiyê were û yek ji pîvana me em dibên heta li Tirkiye demokrasiyê were divê pirsa Kurd û Kurdistanê çareser be. Lê wexta pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bibe divê ev tund û tûjî ji ortê rabe. Yani ew li ser me ye her tim tehdîtek li ser serê siyasetmedarayê ser serê gelê li Kurdistanê dişîn. Ji qesa min ew bû ji bo wî migot. Ez bi tera me gotina te cîda dibînim, ez qebûl dikim de na mesela tişek di perspektim. Yani ez ê tişek jî bêjim de na mesela îro di pratikê de fiiliyatê de di Kurdistan Türkiye'de şerê çekdarî heye. No. Tinê nemayê ku şerê çekdarî. Şerê çekdarî îro li Kurdistan başûr tê dayên yani ev bêjim leşkerê Türk û PKK li we şer dikin. Yani PKK mecbur mayî tevekî zaviyeyê qweta wê îsanê wê evana tamam qebûl serçava da ama li Tirkiyeyê ti aksiyonê wan tune nemayî. Yani Selahattin vî dibîne ev 5 salê li hepseyê şev û ro yani difikire bixura menaqeşe dike dibê em çarekî bibînin rêkî pêda kin em ji vî tengasiyê derkevin ew rast e. Ez wana gelek mîn bibînim. Lê ema tişekî dibêjim par ma bawer dikim ma îlonê bû dema çapel medya wekî ji bo sal yani piştî havînê payîzê dest bi weşanê xwe kir mîvanekî wan hebû. Mesûd Yeyan ewel bîra te. Mesûd Yeyan ew ra tişekî pir mîm got. Divê em ji bîr nekin. Yani îsanê me na tişê mîm dibin em ji bîr dikin. îro ewa Selahattin Aqtelê tabii eşemek dayî bilemek dayî Mesûd Yeyan got ku eger em nüfusa Tirkiye sedî yani sedî sed hesab bikin Türk ji wî herî ew kevir bitaqe sedî bîst pênc e. Sedî bîst pênc zora sedî heftê pêncî nikan bibe. Divê ev sedî heftê bîst pênc hewl bide xebat bike kê masî sedî pêncê xelkê Tirkiye li pirsa Kurdî da îqna bike bîn noxtekî pozîtîv ke gav bên avêtin. Yani ev tişana tên gotin xelkê berê gotiye. Yani loma jî ev tabii yani ev nav refê HDP derketî ev bêjim navan da ev gotin kirin ne hedê herkesî herkes vatişanlikan bêje ama Selahattin jî tabii tera xwe giraniya wî heye dostê wî hene alîgirê wî hene û min bala xwe da heta ne kesî ne kes ne lember derketî navî ew da ne jî kesî teyîd kirî. Lê ama dina çapemeniya Tirka da navê dikir rewşenbîra da ev bêjim piştgiriya wî dikin dibêjin Selahattin hatî noxtekî ew ki dixwazin ki gav bê avêtin işte PKK dev şerê çekdarî berde dev çeka berde ew tê gotin tamam ama ev tenê ne Selahattin gotiye dina wekî dîsan dirêj gotiye. Na kek Mahmud divir de dixwazim
yani tu dîtinê xwe vekir û bêj na divê noxtê de erkek dikeve ser partiyên Kurda jî ser rewşenbîr siyasetmedarên Kurda jî. Niha gava de te got Mesûd Yêgen got gelek kes dibêjin di vî warî de divê hewldanên nû çêbin. Divê ev mesela ji rojeva ew gava de te tişkî xweş got. PKK 5 salê li Bakurê Kurdistanê tiştekî nake û şerê çekdarî nake. PKK divê ji rojeva Bakurê Kurdistanê derkeve û ev tehdîta jî li ser milletê Kurda jî ji holê rabe. Yani divê ev tişt werin münaqeşe kirin eger PKK tevgerekî li Bakurê Kurdistanê nikane viya bike divê viya merî eşkere bi dengekî bêje ku ev çek zerarê dide milletê Kurd û divê lemberî viya platform were ava kirin, dîtinên wer top kirin, divê însan bibêjin êdî ev mesela zerarê didime û divê ev ji rojeva Kurdên Bakurê Kurdistanê derkeve ya jî jiya Tirkiye derkeve qenata me divê merî bê ew ê bikin. Niha ka bêkuma enviya dibên lê siyaseta dewleta Tirkiye ya tund û tûjî û ez ê bi çek vê meseleyê çareser bikim jî heye. û me di dunyê de mînaka viya ew kirî mesela mînaka Sri Lanka me bixwe cenabê te jî zanî mejnêz de şopan demekî gotin me vê meselê xelas kir lê encamê wê li orteyî ji bo wî mi got tê çi bêje Kek Mehmûd vê meselê يعني ها تبي قسما نك باكاج ولا باكاج ولا رانا باكاج كان بفورمات كينه هبنا قدام كي لشري شكداري يعني بانغا سالادين او باكاج ده شري شكداري برده ده بالشكا برده خبطكي بقي بارتي نورمال بكي يعني قسقسوي اول ليه دفرت تبي تشكيدن وقت تقول بترى مسدسات يعني او هذه البارتي دين جروب دين روشنبير دين دفردا يعني نا مثلا بيجم دشوبينم نا مثلا قلصروا دبيك دبي ام ورن سر كرداتي ام ورن اقداري ام يحاول بدن كبرسا كودي دي برلمان ده بهذا بيرا تشاتر بكن نها وطا قلصروا لي حاضر بهذا بيرا كار بك حتى دريكي حتى كدري نظام طبيعي ما يعني بلاود كده ما بكار بك انا حول بدين كان برسا كودي شهر سر بكن او طبيعي برسا كودي تشوف عندك او جي بشكدنا اللي دي بي بارتي من ادنجي قاسي قلشتا ولي بجسارات بن بهذا بيرا نافدا مستان التني بين مثلا مع خشبكن يعني ابيجم فكري بارتينا بلن بروموان بلي دسروان بلي هلو سوان بلي يعني مر وقت كبرات شكل بي مر نابه حوالي كسي مر فكره خود دبش فكره برناده اما تكلي ديالو ريبدك يعني ديالو قتلنا ديالو قطبي يعني هركز ما فرمشتي لسر شابمانيه يجي لسر اشته وكي شابم ميديا مساج خنا بلادك افتر ناكم دبي قاب بيتن دبي دانستان بين تشكرن و سبب مسألة مناقشة كي بزمانه كي برقوش زمانه كي في قافي بيش بكرن ومر سالادين جي تشويق بك جرا خديج بك خديتيج بك برا بيجم يعني ممكن نكا متن نلبا منه burada كانت شغله تشوتيه به ل نافركاوي يعني نافركاوي يعني هلوستاوي نافركاوي مر او بك بد عليكي يعني او مثلا شريك شكتاري كزاتي فيل نماي يعني دبي مربي ببينه نا الاشكال ترك كستانا باشور امبري بكاشار دكن بككل امبري تركيا شرناك يعني نورمال فيلي خلاص بي يعني خاص ما بيجم ما طبعا قالك نا كيك محمود يعني د mesela ev de emzanın ku HDP ne partiye ki Pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bikin divê meselê de bi xwe tarîf dikin partiye ki Tirkiyeyê lê yekcarna hin bûyer hin wexta mirov dipeyîve ji alî kê were gotin divê merî bêje ku tiştekî rast e divê noqtê de migo yani divê Kurd vê meselê jî münaqeşe bike devê de em hat كاكسيلاش بس مناقشه بخرى كان زي تشبينه كان وسائط السر هذا بي امرالي قاندي الراكي يعني ميم ويا
تمرج بيرنك يعني اف مناقشه بيواجه دومكي هدف بكشي في خديتي دي في بكي وساعات السلمان رابع طبعا بدزجي خو باورغاني خو بريا خو بدن وجبوي بارتي ميدان اجي ريفبنك بابرا دقلك ورا بي او كاربكن باش كيك محمود تشتكي دبي مجاري ده تو بيجي هي ام درباسي مجارة خويا دنبن وقتا ماجي خلاص كيك محمود تجو بستكي باش بگومان وقتا مروب مجارين بوی رنگی يعني صحبتي دكه ده صحبت آمده هم دخوازن تمثیلدار ملت کرد عالیه ملت کرد بخواسته که خود به سیاست خواه سیویل دموکراتیک مداخله پیواجوی بکنیاجی مثلا HDP هم همو زانن که HDP نه نونر ملت کرده و ملت کردی تمثیل ناکه کیک محمود مجارا میا پینجا وفاتا کره پیشوا قاضی محمد بو اف مجارا وای کیک فارس جهاد او مجارا کی گرینگه کیک فارس ما مثلا او ام پیوین ما درباس کرد وقتا ما جی اندوک ما یا بانگا صلاحتین دموکراس لأمهات المجارة خويا بنجا ويا قاليه تشتكي كنت تعرف بيجي دوي مجارة ده هي يعني هم دوام بكر دنج ماي كيك محمود امج مجارة خويا اوي دوام بكن نها براسي او مجارة چما ما قوام في مجارة ببيفن نهاد پیشوا قاضی محمد وقتا وفات کر وقتا او ترمیوی چو حولیره و البالا فرقا حولیره او تورنا کو لور هاد کرن و آخرتنا سروک کردستان رزدار نچر انبرزانی وی دیمانی وقتا ملی میذکر رولا دولت بوینه او هستا او تشتا پر اوکی دامن یعنی مجه سودک گرد وقتا کسین کو خدمت آوی جبوی ولاتی وی هنه کره ام ببین قاضی محمد باوی وی جبوی ملت کرد جان خو جدسا خو فدا کر بمیرانی چو سر مرنه لی پشتی وی کره وقتا وفات کر حکمت حرم کردستان با آوائه کی فره پیشوازی آوی کر لایقی باوی وی لایقی وی اوغر کر او تشتا قناعت آمه کسین کل هم بر دولت بوینه کسین کل هم بری ستاتوی درد کون جبوی وان درسه اف دیمنا کی دوی هر کرد لی خودی در کوه و براسی جی سوس او بویراس مدیا جواکی جی حجان هر کس وی بحثاوی بویره کر چه بجد بوی بویره کک محمود یا وکی تگو ذاتی تگلت چه باش کتن یعنی ام بکی دوباره کرنوان به قاضی محمد طبی که جبر ما قالك ميمي قالك گرینگه تروك كومارا معباتي بو او سفي قاضي بابرد ميدان چاش چرا هاتن دار دکرن علي قاضي ودمه 13 سالي بو مالباتي طبي قالك زحمتي كشاندن ابيجم قالك برشاني كشاندن ل مخابن يعني مربت امريكي يعني يعني برنا خوشي ياجي برتشدن مرو وفات دکه لی مهم طبیعی که خودی لی درکتناوی لور مجبوی مراسم آوا کرن لور ابیجم بشاتناوی حکمت کردستان لچر برزانی گشر خود درکتن او گله که جیه که خوشیه لی همی دکم ام ساقیا خدا جی هفته خودتی بکن او هین باشر ببه یعنی قسم نک کسی علی قاضی خودتی نکردن بی معنی نبیشم ایسان ما ایک هین هنه هین سالن سپیانه جوی ما بقیمتن دبی مانجی قیمت مانجی بزنم گل اسپاز مال تابا
gelek spas kek Mahmud tiştê tu bibêjî tiştê tejbîr kiribe tu karibê bibêjî ama du sê deqa tu karibêjî vaye لا بس تمام سباس kek faris yani dîtinê wî hêja bû lê mixabin problema wî ya deng nebû neyş ku kek faris bi rehetî fikrê xwe bêje em hatin taliya bernama xwe gelek jara kek Mehmûd Merî dibêje gava te goya Merî reşbînî dibe Merî dibe hûqa tişt bi serê Meriya tê lê ez îro bi nûçakî kêfxweş bûm tedî Joe Biden wexta hatibû Rojhilata Navîn Serokwezîr Mesûd Berzanî jêr namakî nivisan ew nama wî piştî wê nama wî hevdîtinekî Serokwezîrê Iraqê wî Rêzdar Nêçîrvan Berzanî Mesrûr Berzanî çêbû li wir tiştekî îro kêfa min xweş kir دوێ hevdîtinê de tedî cenabê te jî zanin madda sed û çelî maddakî nakokiyên di navbêna hikûmeta Kurdistanê û di navbêna Iraqê de nakokiyên pir mezin heye lê di wir de tiştekî kêfa me anî û ez pê kêfxweş bûm îro di wir de bûyê hevdîtinê dibên di çavderiya Amerîka de çêkirine bêhêviya ku Kerkûk û deverên nakok û tiştên din dîsa derbasî destê milletê Kurd bibin û li gor proje wanî ku danî pêş xwe konfederasyonekî li Iraqê ava bihêvî û daxwaziya me ew e bi van daxwaziyana em dawî li bernama xwe tînin şev baş spas hevalên ku li paş ew ekranê vê bernameyê bi rêve dibin spasiya cenabê te û kek faris jî dikim heta bernamakî din bimîn di xêr û xweşiyê de شو